aba emra kasebo no eso na fei ane ye behye ensem no na kenkan ene ne nkyeremu ase ye hye kasebo no ase a enche ye kura besa bosume emienu enie ana wo my Ghana emra hye ekwa asetena ema emra ye fe ne say Human Sexual Right and Family Values Bill I no etia say entimi ema kwan ema woba enware oba bema enware bema enipa entimi nware manches eni ade ye de kwoto emra hye na no emra hye no kwa asetena no wo mo agitu mu se ampa ehu behia se ye je sa amra no atumu efri se wo my Ghana ye nhyehyeye ya bosse ye tradition no ema kwan ema woba entimi nware woba sada nso ana bema nso entimi enware bema na sadie wo my Ghana amamra a yetintim na fe apem ahenkro de okunu mienu eka no 1992 no eye article 106 eye cross 1 and 7 se emra hye age emra bitumu a ese mampani a wote so se wono so ade ne nsa ebe hyase na sa amra no atimi adimu na no na bre so yese yede ensam no ebe kwa kwato mampani akufu ado na tena ye ewo Jubilee House no and the church for penny na asante bedi atuo wo tro nkrata tententen ede bete emra hye won se wo munim na se sa amra na wo mapase no wo mu de bedru Jubilee House ho no mo a eni ekowa nikowa de obewu anobewu na wo bra ensam no ebeto gasa no se mampani akufu ado so wo de ne nsa be hyase se won fa ne nsa enhyase ana eya private legal practitioner a wono asaye ensamtroni eya Richard Delasky wotintim ensam no ede kopie mu ewo my Ghana yen court batan eya Supreme Court say sa emra no a emra hye apase no wono Richard Delasky no wotena se dwendwene ho biebie mu a entiase anim efri se ano den dodo wotirem se sa emra no a emra hye ndi akoto eya parliament ho a wo magye atom no eya tyrannic eya obnoxious enunti enikwan se yagitumu ema ne yeye enunti obra nsam no ekopie mu ewo court no enam so edetabo eto speaker of parliament yewura Urban Kingsford so manabagben ede eiwahye eto no so se woni to me se wotena sa asam no so ewo mra hye ema court clerk anase parliament clerk no wotintim sam no ede eba ensam ne ba ye no ekopie mu court no se bi empene se patapapie to so yewro no emranim enunti ene Supreme Court ekwa asetena na abra court etena se no ensam troni ne din ede Richard Delasky wona na lawyer fo edepie mu ewo ho na no na wotire mu se my lord mesira mu ada eya application no amede eba ye no me hunu se enfomso kakra ewom enunti de mesre sanka court no ema mekwan nanka eya affidavit in opposition sa na meramu ye kan no anka court no ema mensan fenkofie na menko sensanse ba bia enya papa no mintin frim na mentro fofo emfa enhyem sa asam kro na nso ana eya researcher eya Dr. Amanda Odoi wono so ede sansam kro na bia beto court ho se wonti asese emra hye akwaje mra atum se woba entimi nware woba bema entimi nware bema eya anti gay bill no enti samra no so akoye mprenu ana sese eda wo my Ghana court batan eho na no ana eya wo my Ghana wotemuafo pani eya Chief Justice eya Madam Gertrude Ewaba Esando Tokunu wadi tuga ana wochirem se yo mate samese mo pese mo koyen sakraye ewo ya affidavit in opposition no mu a media metimi ama mo kwan na wobra court ema akwan sa no na aban lawyer pani Godfrey Ebo Atami eye Ebo Adame eye Attorney General na ne buafu wonte ase de ntia esesa court no ema kwan ema wonom ekoye changes ewo ya affidavit in opposition no na enso na nyina mo ne Chief Justice akire mu a wo eye wo pani Richard Delasky no we betimi akwa yesa changes no na emomo ye ma ne busumi ne da to so edu enso 17th May 2024 ise new process no on sama file na aseni no enkoso na eno ana kire se eye a lawyer fo a wo mugire mu edema speaker of parliament eye tadoso ne bufu ye wona kire se Chief Justice Ewaba Tokunu ene embufu pa ene akwase we kana we yaka na no ana Richard Delasky na lawyer fo da to da kire mu se de ntia wo mo ampene so amasa game ra no ya nyantum no ene se si akwagitum se kredi eyade se ebetiete nipa fa ahodie so sa wo kenkan 1992 constitution no a eya article 33 cross 5 ana afenso no article 12 cross 1 eya article 12 cross 2 cross 15 anasa article 15 cross 1 article 17 cross 1 ana article 17 cross 8 article 7 anasa article 18 eya cross 2 ana afenso no article 21 cross 1 A B C D and E no ni nyina mo ne ayade a
si agye saa amra no etomo a ebetietia enipa fa ahodie so na wabra lawyer pani ejira mu ede ama eye Richard Delasky wo kasa ewo Supreme Court ene no mama yintie kakra for that first because Mali, there are two ways by which a party can withdraw a process before the court, with leave or without leave. And when a party is insisting on their pound of flesh, like what you are doing this morning, yes, you must base it on an authority of the court or some rule of practice. And that's why we as council, we cite authority for it. But just making a sweeping statement that I ought to have filed, I ought to have sought leave of the court before the withdrawal, does not satisfy that point. Once there's a right to withdraw with or without leave, he ought to have drawn the court's attention to the fact. But to give the impression that I'm not entitled to do it at all, I disagree with that position. And that's the third position of the court. Even by reference to the High Court rules that my friends have relied on in the Supreme Court, which has its own rules, without invoking the court's powers under Rule 5 or 7 or so to supplement the lacuna. But also I'm saying that that argument that I acted offensively doesn't arise. Secondly, the two affidavits I have filed only become relevant at the time of the hearing of the substantive application, based on my citation of the case of trustees of the Synagogue Church of All Nations. Enti ebusuya eni ayeti yi eye lawyer pania and the Supreme Court wojina mu ede ema ensemtroni eye Richard Delasky ana wabra na wo mo esre court say yen grant wonum permission na affidavits in opposition wo mo koye sachiraye ema court no so e grant ye no emu nkomo kakra ana eye wo my Ghana yen Supreme Court wote ye na oba yen Facebook no so a said your proceedings ni siko ye ni nyina no na wo mu yi no TV so nti mo amonya bi ahwe no DLFM 106.9 wo ba yen Facebook no so a said your Supreme Court to tenase ene a lawyer for a judge for akese pa wo mo sinkonya na video no eda so no wo ba wo so wo betimi ahwe bi a yen to akase bo no eso yetwa kasebo no so na egusu awo anti LGBTQ+ eya bel ne ensensam na ekopie Supreme Court no eho na sansensem ya na ban lawyer penin mekire Attorney General Okogyeabour Adaben akasa echiremu a ensema hodo a Richard Delasky okaika so application de call yes na Supreme Court of wanje na emra eye mra sebedwafo akwa asetena akwaje atum se oba ene oba eda ne bema ne bema eda no kese enya de o man Ghana enhyehyɛ ne yamamra ebeje atum ti no wonu ma moden na Ghana fo nyina yentwe ye ho firi sa na ma no kyem se dabi enya de papa ye no ne se na mben se o ma na ye temo no ya de mra abasa monhya na se monso mra sebedwafo magye atum eye se betie di papa wo de sente no one wantia se o de akoda court ne no ena abalo ya pani echiremu a Richard Delasky ekekeka so mra nsam ne koye no watwentwan na asesa mpese court betena asam no so no madi na ye atoye no kyem se dabi sa nsam na oka no nokra bakupo enya de ewom na nsam na oka no de sat ntehuro sabe de sat ntehuro emu hatu se ya hwenim de sat nsam na oka nokra bakumpo na nya de ewom kra na mra na court ko asetena Supreme Court aje se dwumade nya akwa wiye no mbo moden etu asem no ede se eye ma ebusum de to so eye edun so no na wo kyerem so dabi wo hwe Supreme Court dwumade mu a se asem no beto dwape o motena se enya abotre ye hwehwemu ana ensam anka se wo Supreme Court no edo so pa do mo hye ensam na wa ebeduru wo de yesoro na yafrawo agane ye no watena se no ma ka asem no fefefa de ama nanso no onim de enti a Richard Delasky no opresa ne sentence ma wodo a waka no enya sa na tie kra o ka se na o sa kyerem so wo hwe ensam wodo a papa di ba ya nyame anem de kure ne ensam ne mu hadoto enya de ensam na nkasa no se de ono no to no bo atwetwe ensam de ba ya ne mpo no na nyina so papa bia nsa de nem ne senti ensam no kwato asese on kwatena se na on hye ne nyina kama pa se oba wakọ afuru wakọ banche na dọọso bebere na aboro so no oto no bo sa hye na makọ se be ya oso a ebi enfrinto no sa pepe ena on kwatena se ne nsam ne ye se be ya beba na kopie mo Supreme Court a emperifo tumi atena asam no so ma hu se de on bepe ne poma esibre okasa na osa kire mu so eyade a eya Chief Justice and den ade alaba getude tokono mami obo na baso papa essence ne se obo na ho maden amansam trafo kwan mamde kamala sa hodo abesi Supreme Court na nsema wodo mko asetene ne no Ghana fo nyina nya bia hwe eno kire se Ghana ibi bia ye no esese mu da ho fan na Ghana fo nyina enya court no emugidie osaso de na ase pad ma wono mu nyina so mbo maden na omta nachi na nsema wodo kan ye no
empenifo etumi agina so ni sent no okyerem a odna se kase pad ma wodom na afis mama ena setena no emu ada ho fan agese bibia course no nani asopa na yanko eye Supreme Court na nsema hodo se na court etena sam so se na ACB Echo yanko tie se na seten no ACB Echo ewo ne court edemu. This is the affidavit sworn to by Mary Nhyiraba, Mr. Sorry. On the 2nd of April, you filed a notice of withdrawal of your affidavit in opposition. Did you or did you not? We did, my lady. Pardon me? We did, my lady. But that So the heading of that says, Notice of withdrawal of first defendant respondent's affidavit in opposition to the plaintiff applicant's application for an order of interlocutory injunction filed on 15th March. So that is in relation to the application for injunction. This withdrawal of your affidavit in opposition is in relation to the interlocutory injunction. Yes, my lady. Thank you. Now so which affidavit are you referring to that has your preliminary objection? But yes, there's one filed on the 22nd day of first one was supplementary affidavit. Yes, my lady, we filed a second one that same day, the day of the same withdrawal. The timing would my lady realized that one was filed at 2:30. DLFM 106.9. At 12 noon. Yes, and we filed a second one at 2:30 p.m. That's the one I'm referring to. All right, hold on. Let me walk with you. Are you referring to the affidavit of Pumaya Farida Nantoma? No, the same Mary Nhyiraba. There's one filed at 2:30. Any awuti ye eyene emna Supreme Court ekwa asetena ekwatena anti-Gabriel eye Richard Dalaska ediko pimo no ena wote ye no. Yento anwumre no siaka sebo no eso ye fre no woman adwuma. Ye di free enkra pompone mantam mo bofotene ba ko a atifin epuoye atoye ani anafo wo bia edi ayawo efrisa ensam ye de enam no akwese kofuo dua banche twan kama yento akasebo no so na yenko yanimu a wo ba ye Facebook no eso a videos ahodo ni nyina bi eda ho no mo a edi Supreme Court no ye video ni kama ana ye de abeto so a pesa so hwebie no na ye to akasebo no so na yakoyanim ma yemfri nkra pompone mantam a na yenko oti mantam no emu na me na wakasa akwantufo a wonom efri Ghana anafo ebesia ko etifedo wonom so efri Ghana etifedo eba na anafo FM no sabre womo abonyenye atrese womo aye stranded pa ni nyina no ene se eye subonto ferry a wono wode akwantufo nam eye oti esubonte no eso no mena okasa yi sa ferry no anase esubonte no anase esubonto no aba besaye a sesei ama akwantufo no wonom aye stranded papa atrese enya asam gotoa na udu hono mo a ene asendo do no bese ohane aduonum 150 aye vehicles ana me no kasa yi apaki a asalai na oba ye Facebook no eso a video no edaso enti oba hese ne sitie no a subonto no asai eno ntikas dodo a wo mo ebesen akọ wo my Ghana tifedo mantam wo no so a efiri etifedo ebesen akọ na nafo ni nyina no yade asabre wo mo kọ a enko wo mo ban so a ema na cars no ebi efiri eye saloon cars na ba be piem cars akese ene trucks tankers articulators excavators buses ahodo ni nyina no yade a sesei eye subonto no a eseye no ntino ama sesei wo how kese pa ana etimi aba na eno ana DLFM yamani boni eye Kingsley Memorial a wono waginam ewe woti mantam emaye no wone wopane ne din ede Victor Oponfianko wono ana oye operations manager Emma Voter Lake Transport Limited yane no edi nkomo na wotire mu ese wono ma asoma se engineers emra na eyesu bonto no asese ase no womo na emeye na wawani da so se ento ankopem eye enne anwumre die na tirese subonto no womo etimi aye mayenkwa homa so yansem droni Kingsley Memorial wojira ba bia wo ha no esie no womo emu enkomo Ken madwai so menua what am to say Ken ewrade adom na nso yebe suma free ya oti mantem afa ya Krachi East na tade odi ka bom nti wo bepem wa Krachi East ye wo eye river oti eno na eye the band of the year the northern part of the Ghana and the southern part of Ghana into ohwe eye wonu mo free eye Enquires a omonim ekire ewo eye the northern part of Ghana no o me do dan my anyin kro na was fair and as a pantuno, Ediomunka, a usurpation and sana or Martin Atia or Anamon, so
Sanso na one month so mo fe the northern part of Ghana so mo pese mo mbre enkre mo fa ewo eye banda bembela ebepi mu sa ewo damba ya eje se pantu no ejo mo twa ebedu damba anso na motumi atua akontu no so abepi mu ewo nkre na we na ababetu ja se ye endra na se pantu na edi akwaniaba no pantu no ye chema onya eye electrical fault ente obepi mu ewo damba ku de ma fiti endra enyimbre bepi mu ende pension minimum kasa India. Sa na cars na share lines more than 3 kilometers. There's a one more move and crane. The southern part of Ghana and Komuko, the northern part of Ghana, no, or Mubia Antony entrance you. Now, Uchen Sunuko Pimu, or the other side in the San, na car so I did line things almost Antony entrance. Now, continue for me, a year travelers and other passengers in there. Diploma and I stranded for do on Monadia, Sibu Akuntuno Otono, Wanyana Jinse Obaba Bedada, Manasobeka in Sonaja, and say Akoko Bans and the Nedi, me or Yauke and Ediabum. Now, you need a year as I was from the education Komomutima, where a idea a having and a win swing near Edikan and answer a chapter. Obitimo Wadamaya for pound two, no essence, Akoko year 1 winning to them. First, I'm a year fair in so I say Pantunus Papa. Now, almost prior to 2020 election, now the two political parties saying this in the NPP, no, what more I become for me, say, yes, now, Emma Bosch, the Ghana 40 to Abama, Mona, so much me, the Kna, I can work as an say, I don't want a year bridge, a year between a year revolt, so say the year, I can to phone a year travel for one common, so I'm going to be doing a But I talk about the NPP every year. That's why I say promise no more be share bono. Omo every bono so. Eti omo dey decide aban ni mpedi fo ani say say so e dey omo dey free so omo kan we say be na omo ko aprobono. Omo dey boss dey be to sent no dey omo dey bridge be to river tin so. The same thing for we free omo gina DLFM so e bo mo nkai say omo bo mo body na boss no mo say 2020 before the bano. Na almost any bonus pattern almost for bridge every 2 a year or so at me a buamo. When you be too more for the like I say I get and almost make a business out of the year one more of my stranded business so and I am bonus one so me going to follow anyway you can mind to say yeah a member city going to for the SC to go now but you're being so a Gary and that's what makes some for year war no said we can together you need a operation manager, Emma, a voter, like a transport, a Yera, a Victor, a upon a Sianco, education commotion, Tadana Anamonian in J, almost my engineers all the way from a Akusumbo to a parties municipal, Mr. A Utimantamu, say, Omumbra no Medicuma, Sabe Yapantuno, Betty, I had Asha, a ball, a Jumadinese. And then you bring so many Cassandra, so Pantuno, and also. One making for one engineers, so that's what in Sunuma, Omobo, Omo body, except me, I then sorry, a Pantuna management of Bujuma. Now, Ochuma, the Pantuna to me, and Yujuma, and then Enumbria. Finish to me, a Canadian, I don't make a Pantuno. Now, passengers may cast now, Abbey Standards in now, or Budi or Moon Island at the Camotimia. Bobo Utima in Tamo, now will be said in summer. Winning for you, everything we need a for our incrementum. Ken, ma, yana se papa, any amaneboy, Koswan Sudi, Chimaya Bibiania, Yabasa Ken. Yenso, Yada say, Ebusia, Yamaniboni Kingsley, Mamori, Eddie Amaneboy, every woti mantemoa. And actually say, I am some more, cast and a dorsum pa, and think away, you know, a babafro, a yesu buntono, Nanka Ediako in Suneja. Ana fofia nto atan campus wagade ho aba mo a sese pantu no asai intikasia apake no asanlai se roma fo ekosiefunu enya sam kotwa e wo Facebook ro so nti oba won so betimi ahwebi Kwadwo yento aso yeto akasebo no so a na yebo e de awuramu e wo kaso a na Ghana fo bekai a obenem bosem no ne da na toso aduasa mfimpimi ne do na yimo e na opani a ne din e de Lance Corporal eye makedan so papa yi oyosra ni na ne
okokoto asase e wakaswa Millennium City Potem honom na okọ na asase so na ese akoye nsempia jesa foforo e na aja asase aboso awonom esi edan woso no se da bi ompere ne sente no se de ekote mrate no enya de a obi koto asase na bi nso fa akiri ekosi da ne se ne papa tire se ne omma kwan eno panin bia ono so ne dia da ne so eye Ben Lord Ababio papa yi ukopia wakaswa Millennium City a ono ena ya jase hene e wo honom na papa itire mo ono so ontwe ne entwe tena ne senti ekoya atwetena papa ko fa atuo edukumosra ne totwena ye ne no ena ndrada gomoa eye fata ahemfo atena se e wakaswa fata e tire mu a ekoya fo aso ne pa bonfo tese Ben Lord Ababio etum etwi tuo dukum osra ne ane den ade lance corporal makedansu ku no totwena ya no enya de pa omo akonda me tire mu a omara ye temo no embra ne de ya adwuma ne senti se kobase so obi kura no wo manso bi ana obi ji wade afre wonsem a adenti na wonfa ne ko gina wo court na court end na asam so no mundi na asem na sa wode mena be sha wonse no watwetwo e de akum je se osra ni ato atwo kire mu adabi sa na mo na Ben Lord Ababi watwo no enya na mo pa ne senti no mu kire mu a afufuro nyina emmo entwe ye ho mfamfiri sa na mo tuo no nya de betimi aboa na o man Ghana asomdua ye pe no yensa atumi aka na mra woni nsantwerefo kasa ena wasa kirem so na ne dindi na abor ata otoso mienu a wono ne ye gomu afata ehene ekirem a sa na mo na ebinimatu ede emra so odom sem se menteme ho ase beto nipa mienu ntem a na kwabra ne atwese kan agyan ne wafa na ode akunu nyonko akene no enya na mo pa ne senti ne Ghana fo nyina twe ye ho emfamfiri sa su bone no so se be betimi aboa na o my Ghana asomdua ye wo no yetimi akra so osanso ede yakọ ene ama eye opani a on den ade lance corporal eye makedanso obusua ne nyina so mo nyina yakọ sa sembone ante sa no atimi abato abusua ne senti wonom awre ntete na obompa ye se court entimitene asem no so ni pa bonofo a omutu sa na mo ne nyina no court ente onom na omuni wona asem na mra ohene kasa no nanum ensem ni. The death of Lance Corporal Michael Dansu occurred as a result of individual land disputes between a member of soldiers and a civilian. The alleged perpetrator, Nana Berima Abebio, known in private life as Ben Lord Abebio, happens to be the Jasihin of Gomua Bantama, Millennium City, suburb of Gomua Fete, and a surveyor to the Gomua Fete Stew land. At this stage, we wish to once again express our deepest regrets about the unfortunate incident. We hereby condemn such incident. Also, we wish to extend our heartfelt condolence to the Ghana Armed Forces and the bereaved family who have lost their loved one as a result of the unfortunate incident. Eni awutie gomwa fata hene nana abor ata otoso mienu ene enono eno ati eno ba hema owo gomwa fata ne dindi nana abena ayisiwa ono so ekiremu a sa na mo na onipa bonfo eye Ben Lord je se watuo no enya de papa kura ne senti amanfo nyina hwe omo mfamfiri sa na motuo no na omo mpenifo mo ho moden sei enipa bonfo biara wonom eho bon sa sensem no mu no mpenifo enfo mo enkwagina mra no yeze titsru oba tan oba a munsunu gujem we kudin koto sre eba mu nyina shedin no koma esojafo titsru a wa hwere ho dwuma yenye kor mo todo kwa ma police foso baby a esane ni si mo todo bio okoma ebushia nye bushia kor a ho oba ne ho aka dwamu oba na chirefo benyin na chirefo ne papa ne nkrofo ne yerenom afe na nyankofo a wonyene di mbom tafra na de nkabom bibia woye bia wonyene ye mo bibiara shedin ye magana manso shedin osande ya hwiri nyipa wo Ghana na hia fete man titru ahema afunu wonyene ya adwelokor ema ye bunkotodwe yese mon shedin ye mo bibiara shedin na ya damase de hia de sredi ya ye de tumu enyim mu na mo ajatu na sese bebi asem na ekodunu edu aban ni nsem eni awuti ye eye gomu afata hema ne den ade nana abena awisiwa eno ati ana lance corporal make danso na busua mo sikopie dwumede na ase ekiremu a sesi asade ensam na kwese no omototo sre abalo ya panin ene wono ma Ghana mo hwa atemu nsem so se enmanim nipa bonfo biara wono ho bo sa sensem no womo mo ne so betumi ache wonom ede womo afam na consent saade wono mankasa ebetu wono ho fo civilian feriade a enye police station ada wogina ye etuo no anto baako ama woku yadisie ya awo police station asayi anuti
near Ebusia can say, or Yawa ye commono. Yatese say, Ben Lord, no, near Obia can say, oh, a some way dear, Uncle Sipe. As say, this is not the first time, Ben Lord Yatino. Yatinoa, oh, no, Wasayaba. Now your person you're making it clear to the IGP and then the judiciary said this time round, so Ben Lord, a cool obidia, Michael, our community, and you were wrong meet. Yeah, catch that on my Ghana. So we need your justice. I want Michael away a war. And when we say, oh, you started at the local court. Now, see your best on my penny and then above war, Attorney General say, case where dear, Miss Lamoa, Mamma Quayano, I put you here, Nanakayano. Nembo, Mama and Quatre, Naya Husania, a Bakosi, and 1 year. Yes, sir. I bet I will notice. Ama waya eton sase awo kaswa entembenano waya tie na wonsungu wonyam eni awoti ye aya Lance Corporal Michael Danswa wanya ne ba bi ko abusuafo ene no yanto anwumre no sia kase bono eso na yenkan messages ne kakra ewo Facebook na Pedro wa Madina Cruz waso wetie kase bono live na wo hwe ye pa so edi free ye Indianapolis ewo Kumasi Tano so was a Kesben Junction and was DLFM Kasebo emu da hopam yada se ana Kobi Educhum was so here live at the free Ayepon beach and was news a great palm na a DJ high grade and was with news no live for here at the free North Town ewo voter region and was say one tias here na wapani and the Edo Richard the last guy e dia de pa na wope e nintino anti game ray why na adwe se wobekon sa amra ne se de beya emra yi entibe emasoi ana wobisa se eba ne sen ana etimma kwan ma woba aware woba na be ma nso etime ware be ma se biwo ada na wo makwa me empa asemra no ene se wo yo ba na so ba ware woba ene na makwa ne se biwo kosmakai pow any new guinea na emum Ghana ha de ye mpene so ana ono so wode abai Kofi Ajiman Blackman was with here live at the free pig farm e won crying ana was news no emu de sano ma na mo ampa ana so emu nsem wode aba no yanto akase bo no eso wodo message no ebra yan e wo Facebook no so a DLFM 106.9 ye bekenkan na ye de amount yanto akase bo no so akoyanimu a wa my Ghana sikakra bia ba ko a e wo bai mu a eno so agine di kakra be se emfinhia aduonu emie ana wonom ebobo wo sese e wo Ghana hanom a wonom aye adwuma ese sikakra bia efri French ana ba ye ne din e de Société Générale na say ebetoga etire mu se woko emiamia hoduo bi ene amama hoduo ni beso e wo Africa hanom a ebi eye Morocco ebi nso eye Congo Equatorial Guinea Mauritania Burkina Faso ene Chad e ade se wonom asesa wo niema Africa aman so a ne nyina no ekoso afie twa mu no 2023 no emu ana betoga se Société Générale no wo mo etire se wo mo adwuma wo mo eye e wo saa aman so no ase pressure bia banti wo mo entime entoa so ebiem na no ana empanifo a wo mo eda eye Société Générale wonom ani adwumako bi a ye fe wonom ese Saham Group e wo Morocco wo mo eka bo mu se Société Générale fo pese wo mo eyi wo mo adwuma a wo mo ye ese bank no efri eye Morocco a wonom Saham Group no wo mo ebetimi asom na wo mo etimi aboa eno ntime ne okasai eyade se adwumako no wo mo eye wo mo adwuma e wo Morocco ene ne potem na se tiefo beka ya be se nansan enche ye kura anye hu se enam social media no so a ensam wana social media no ene nam so yina no ene se bank an di edi Société Générale no asa wo mo ayi wo mo niema Africa na hanom a wo mu ne se adwuma wo mo ye wo Ghana ha no wo mo entime entoa so ebiem na no na se bi empanesi se bio akutia bia nso enim ne wura enunti sansem ato amontre so se Société Générale wo masesa wo mo niema Africa Ghana akono wonom ene samtwofo di nkomo na wonom enhia mu a etoso aduanan enan eye 44th annual general meeting ekoso ewon crime ana eye Société Générale wonom managing director eye Hakim Ozani wo hurigina simpie ni apaso ni samtwofo di nkomo ana wo kirem se sansam a enam social media se wonom bank no wo mo ebe free Ghana no wo kirem a enokura kutuwa bi se dwie bampa boampo ebinim wo kirem a eye nipa bi ana pese wo mo ejina de asie e wa mahodo no so no na wo mo ede Ghana nso efra eni to mo ka de atere Ghana fo nyina titiri ene wo no ma wo musika eda ho
na wo montentuan kakra nso eda ho eye stakeholders customers any shareholders ni nyina se enye no kreda se wonom societe general no wonom ebe free Ghana akọ ba bia wo mu efri eba ye wo mu da to Ghana fo nyina nim se sensem bi se eba de kan se panic withdrawal wo bi asika da honom na opese okoyi wo se eyade se eha adwen pa eni tu we gina haka ama Ghana fo nyina ate se mamu nsuro se ne Yesu ka kire suafo no na mo nya gidie se societe general wo mo ya adwuma e wo Ghana ha no emfinhia aduonu ebie wo mo guso a eye adwuma a bibia enkyere se wo mo esesa wo mo niema atimi akọ we ene nsamo a empanifo a wonom ana bank no wo mo eda no no wo mo ede abeto anim se DLFM kasebo yemo mo e na Ghana fo nyina nso entimi na sese bie na eye wurumo na so sese ano secret ni nyina aba beto abonten into one kan no kra me secret ayu ne ka ko wo secret wa ho me ka chan e dey secret me ka chan ta ma ka kire me se oya man se adwuma wa ide nti one ne yile ni ja ye ni se ono wo kwa anadwo nti bi wo ha e wo man no abafiri nti obai na be ma foforo ne ne yile no eda kasi you ma mo me busia ya twa kasebo no so na Ghana fo nyina ya manimusam se akabo so mako enson na Ghana fo nyina ekwa akoto aba akopa omampani na afenso emrese bedwafo wo oman Ghana mo eno nti eye electoral commission metre asoye oman Ghana ya bato so ebie abato homom de ato ho se Ghana fo bia afi na mo manya mfisha ne dun wotwe de busuma ye wo munye me busuma ne da to so 100 dai mama maden na obia kwatwe ne den ekopem busuma ye wo me ne da to so abionu nson na munya akwanya sebe ye betimi yaboa na ne amfimpi me ne do na yabato ya beto no munyina manya akwanya na monso mako kire mutumi amowo se mukwa kwato aba eyi mampene na afenso mese bedwafo na no ena abatiza mu bia ne din ede makel otoi kofi o kire ma na ni age papa se eba beto aba na maga na nyina na ono nso oya abofra keto na ene nyakopa ya dom na waba mpa ya na ene ono so anya mfinhia du nwotwe na wanya akwanya so ono so kwa kwatwe ne din na ne din akọ Ghana ye nyina ya bato ahumanim no so akwanya akwanya na ne 2024 bato ade ya ne mai ono so kwakosi gina ye a kire omampani kura ono agasa pe na ochirem so ya de papa esense omana ya timu no amanfo dodo na kire omadwen efa kabam kabia memgo so na so no ona ne pa bo nya ne sen kemire bebedu na ono so anya akwanya na watumi ato aba eyo omampani so ne wate denne secretary ya biato wade a onfa nya kwadwo kro ono so ba kwatwire de din pa na ne abato no watumi ato no agasa wa kire mampani kura no ope na Ghana nyina no so se yakasa ono so hu se yes oyo mamba pa no so obetumi din se ne bo akasa emra ya to aba 2024 no menso so meto aba eno ati ena ni baba akon so ne din ade Royce Shola eye adiyami ono so tirema ono so ne age papa se ne Ghana fo nyina beto a agese aso ya Ghana beto so ebia humam de ato ono so kwa akotwe ne din papa okwakoto aba ewa 2025 abato num no wanya kwanya na so ono so yakoto aba watumi atubi panti ende papa ena wachirem so se de atie no otu Ghana fo nyina afo se abana yakwakoto no yenya abotre pa aba no yenhwem ye esense mebunu no omo braba papa na se de Ghana mebunu nyina su na kurayim adwuma ho ayeden no omo kwato aba na sabe omo fa nyansa to ho aba no omo tena se hwehwemu na nipa obesafata se omayem ya to aba de ama no betumi abo na Ghana fo esu awodo a yesu no yeto pa yanem nusuo no se nipa kro no ena wonto aba mfama no emra wono kasa no wonom enum ensem ni. What I usually like to talk about with my paper is that now I have the opportunity to use my time to bring someone into power, because when they had their chance, I don't have my chance. So they have their chance to talk whether they will choose this and choose this. So I don't have to engage in those things. But since now I'm being registered, so now my time will be more important to them, that I can bring this one into power, whether to vote for this or this blah 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 stuff. Eni awuti ye eya Ghana de hye bia jasafi na wonom no enya mfinhwadu wotwe a wonom ekwa kwatwere wo muden awa abato ehomanim. Kwadwo osi afa ne sen abrante ne fa ne sen de o kasa se woja 18 years nti afedie obeto aba eyi mampene no edin ye de a edin ye Royce Shola adiyami o say eye Royce Shola adiyami Royce Shola adiyami abenyami nti Ghana fo jitum so ye Ghana ni eno ne na ehwa no na jesa medwen ho a mente ase no se ebia na Ghana ni bi oni Nigeria ni bi na wo ye edin ye dey Royce Shola adiyami
Oye Ghana ni. Ne betimi abase bia na one na awofo ni bi free Nigeria nti. Unse Nigeria fo no tell you su show ala adeyemi no. Enti anenti so one Ghana ni kra na ewo ya. Enti Ghana din kukura amfram. I'm say we Nigeria din ya de. E bi ordinate tro ne nanam bi. Lois Shola adeyemi. Me na me ka kire wo. Ana wa betro ndin. So wanya 18 years. Enti obeyi mampedi amaka. Oh na den. Wa kire din. Me say yenwie edin tro no ho. Na feyi adabisi abem. Me na me ka kire wo. Na ogundele abem. Okechi bebem. Ogechuku inga na bebem. Enya sem kuma o. Just about to man edi e be cover feel we no. Okwa be ya den. Me say edi ne be cover. Chinodu bebem. Chineke mu nyina bebem. The otro the gods are not to blame me. Ola rotimi. Ne nyina bi bebem. So say ode wale bebem, odi yinka bebem, oduola bebem. Kom ha. So okowo kai say bebem bi adu ya Ghana for no ko Nigeria kom ba ye no. So be ka gege tam no. Me ye sure say Ghana dey share bi na ebinim ko wo ho no. Oh yes. And to among fast for bi na be pie krom. Enu nti na me anya Lois Shola. Me ka kire wo. Edi eden bobiem. Lois Shola adeyemi. Mate. Ndenya mwanwa. We secret pa na ye pie no. Secret. Secret pa na ha broken heart bebem. Na de ekoso no ho. De ekoso no Kwadwo. Oko. My monitor. Ye monitor pa. Ye de ni be hwese de adwuma de ni ko nyina. Ye monitor. Ebo wo mo a. Ebesa be pia. Ebesa be pia ha. Obi anka. Do ho twem mo. Na me strike ebrese mu. Me monitor nkofo bibiri. Me monitor mu nyina mu siwi a me de akwa awrade anim. Na fe ya hwede nyame betuma ye obritie mu. Ne se etisi uso a ye do bebra me. Enya tisi uso na pa na se ese wonya Ghana ni a ye do beba Kwadwo. Oko. Enya tisi wo mo so pa na se ese o afede ye hwehwe mo nya Ghana fo a. Oh na dey. Se ye do mbeba fia. Ko asem bi na beto dwa emfa DLFM so. Kwadwo. Oko. Me wura ya ho. Sa. Ma menton forget kakra mra. Se na mate so mato ade pa. No mato ade pa. Ti ma menton ade kakra mra. Ade bra. Ade wo mato forget pa. Me forget yin asa. Forget no so ya bibido na bia na. Wo ba wo yo rofa wo de be hu comfort. Wo yo ani musu odwan. Wo ba wo serve heavy. Eti say obi beta na say ebi opeso oba so fere ya kwamba na. Obi anu a wo fe beta akwa ba be sia do tobi. Enti sa na tie say forget no ayefo. Enti e ma na nyina timi to beni ade a. Okoma me comfort no na so ye no we. O say na me comfort aso ye na man for ta bisa mi o. Ya mo hwe me che. Na mo bisa mi papa. Me ye brand ambassador ya mo hwe me. Don't hwe okon. Me ye brand ambassador mra. Mo ana ndo bisa me no mo hu Okogyeabour. That's right. Mo nsa be ka drone. Me ento akase ebo no so na yenko epoye mantamo a. Me ne wo ekasa yi anti cocoa smuggling task force. Wonu matima ye dwuma amachire se ebrada na himache a ade beche ene no. Womo atimi achi emrante amiensa wonom abo mutirimo pose womo be wia Ghana koko e de free woman mu e de akotogo akwa koton na emrante ne se bimpene sisa dwombone e ba akuratirimo a woton wum de esi ye elie me pa cha oba Facebook no so a de ye hwie gu ho no ye mfa nkoye concrete e wo ba bia me pa cha anwiaka ana womo lodu koko bottom akoma wo ha ne aduasa 130 bags of cocoa woma lodu egu anwaka anase ana womo de chepens aho abo no ya pai no ye de aguso enu nti se wonimu a obeka se o eye construction fo ka na ekro enso na eye koko anegumu bonne eye Ghana fo de wo ba Facebook no so ana ye hwie gu ho no adwo nko hey ma Kwadwo de nti aba no sa no da bi okon de nti aba no se mpani se su mayo ho sesu ma da ne Nhyiraba akotwene ban ho na se wo ma so kire pani anwane akwada nso nsuro koko akuafo na hune se wo ma setena mu nye koko akuafo no omunum ti a che ntene wo mo de be ko nkofo ama so akwa akoton se amono ne bo no e wo soro se ne ye de ese habam enti Kwadwo lamento aso ko anim enti wobra ka no nam kwa no so a ekro no oba Facebook no so ana da so no enti de ahwagu ho ni nyina no eye koko na eno ana wo mo kire mu a eye boni anipa bi abo mutiri mo pose wo mbedi Ghana na wonom ebesesa Ghana koko no ade akotogo akwakoton na emrante no ene ye che wo mo no suspect no wo mudin eye Dennis Hodo wo ye driver ni woni ni mate ana akwasi Adam wono so eka ho ebi na ye che wonom a kuro aye fa ne sa adoso
I no ewo kwa south eye mense no mu ewo poye mantam mu ana ye che won mu a ka nso na wo mo de nam no anwa ka ne ye mono papa nya asam kutwa and the registration number GE 6486-23 na amanebere chire mu a eye anti smuggling task force no wopani a wakasa de ma wonom anase pani a wodi wo manim eye lawyer Charles eye amanyaglo wonensem trofo kasa na wo chirem se won mo hwehwe mu no a kire se kokoo no emnantie hyiase akosesai edi firi suhum empotam hono mu a na womodi wo mani a kire mu ewo Togo na womudru adoso no wona kire se wo masesa kokoo no bi afiri eye adoso eche amanfrom tiase donkokrom agodeke bando ene toko ni nyina no yade a kire se o masesa kokoo no firi hono mu a wo mo ede eba ana me no kese yamwa wonum se etenwam nti edomo kogina mrem ne ahwe se eye kokoo anase eye anwaka enti Kwadwo emunsam no man kro Ghana for onum eni ate e wabone ho pa o Ghana for eni ate wabone ho ade nti na kwabrane because ade ade wete no be yedin pa se ombedu eye bare ombetumi ache wo mo se wo masesa kokoo no aguase na wo mo de chepens na guso to be ka se eye wa hwe kokoo boto pa ewom ana Kwadwo okon we no ma obi amfa nye ne ho me na se wo ma yade eye tip off wo mo a elodu kokoo no gu kai mu no wo mo bi ne sa eteto wow se adidija empanisi ani mura ne nam because said wo mo se ede anwea no aguso na wo mo de kro no ebe yedin wo ye bayifo akura unhu ka we esiwe no hwe se the chippings ni gum na there's no be hu se enti we no eye wo mo elodu kokoo no a sentina empanisi kan kama e wo ba bia enti we kan kama I no credit the Ocran dey say pepper the TNT no but enye o ba Kwadwo okon adwuma se da achi bia e be kwa pension o na den enti mayemo tiefo amane se e kwa pension adwuma e be ye nie nurse ni kwa pension musako bi ne pharmacy bi no tia no say doctor ni kwa pension also to ko bi ne doctor bi na say hospital no tia no police ni kwa pension they say security kama so ye ni kwa pension security kama di ni kwa pension hey wa ko chalota so ko transfer body we yase wasi adwuma nurse ni kwa pension musako bi ne pharmacy bi no tia no say doctor ni kwa pension also to ko bi ne doctor bi na say hospital no tia no police ni kwa pension they say security kama so ye ni kwa pension security kama di ni kwa pension hey wa ko chalota so ko transfer body we yase wasi adwuma enti yenyina we so na apakan GH atena se agopama so nsem yemfa ensomo stay tuned DL News. Right, abusia yensa mo bibiala jo emo bibiala kwa bamfambra DL 106.9 FM kasa fidie so ene ukuada nwumre no nsia kasa boy so mrewedo sa gudie mo nsema wo so aya boabo no abusia yede ba ne yede beda na hu ne ko ene ne ba ewa gudie mo nsam pina ene guyan pro so yede ba ne edi tie se wote na edika se ye kano na abusia yede ba Ghana gudie mo nsam and of course nkrofon so de latest any exclusives no ena ya boabo no na nwumre abusia yede eba bedown ebusia mi amede nsam na ba no edi ameje so no eya Yesu ano de share Apakan GH the Blessed King ebusia yentie we ni yaba yebesi from na yede nsam no edi amount DL News. Right, abusia yensi famna na nwumre yanshan samna se emfamaria yansha se emfamfi Ghana Premier League no na match day 29 no game baako ekema ene to dwa ukopiemo ewo brekuma abusia na enya asam kotwa game no baso no brekum Chelsea for edwoma no saa so mbetwimeko e de aye hato folk wa kwan bia so no draw kra no hato folk entumi embefa emfamfi eye brekum na so game no kwawie no na hato folk akire brekum Chelsea yes penny di penny ama hato folk entumi achi bobo kwa ye fani brekum Chelsea
Chelsea ebom kapore polemiensa omo entumante on the 19th minute and Abrantia your friend Hamza Isa Eshe first goal Edema Heart of Oak and Linda Ntange on the 59th minute no or the second goal no eretwa so Edema Tima your friend Heart of Oak and Abrantia Fenisise Kasimno on the 83rd minute no or the third goal no eretwa so Edema Tima your friend Heart of Oak ameno kasedia Heart of Oak achibobo kwa your friend Brekum Chelsea abom kapore polemiensa omo entumante enti Heart of Oak erem brekum akwa kopikin kunimdie no meno kase ofa league table na era nkunimdie na has enyande nti no omawia abom anim kakra omabeda kotokwa ase 11th position and bobo ko friend Heart of Oak abeda omo 38 pointer yede won some at the amount ewo jumedie ne so nti Heart of Oak no enen kakra omo saba atapani ni atakakra kotokoda 10th and Heart of Oak eda 11 fa yede won some at the atwanim yet one some no so no yenkopiemo ewo coach Abdul Karim Zito na kache na coach Abdul Karim Zito akasa ede afa Ghana football or say emre do say stakeholders nyina ewo Ghana football ebeka omontoma aboano say na ba kuma no ma toa dwen as to how a Ghana football no ebetumi afa ne ntoma pefra or say ye trans say football ebe ya enye yesa kwanti stakeholders no munhia na monfa dwen fa Ghana football. Look, every year with the mouth is not going to work. The stakeholders, we should agree to sit down and do critical analysis of Ghana football. What is going? It's not the FA. It's not the FA. The ministries have to come in. The ministries to imagine if I talk it to be something else because there is a lot in us we don't want to be. I said it. If we want to come back to the level we were before, no, we have to sit down. Coach Abdul Karim Zito atwane Samson yebisa so coach na say money ma odi dream sesi abo Africa Confederation Cup odi omo ekodu semi final no Sunday team bi team kase de chin dream sesi na odi offer bana sika na emu odua ubeje dream sesi wakwa na na si dream sesi no busua edema no oni dream sesi se sika na ope sesi ade onyanwen ho ye se offer bi bana so chin dream sesi de na obekwa na not yet. For that hour, not yet. My mind is even not too much there. Look, what's destined to happen in your life will definitely happen. You don't have to rush. It's a matter of time. Even if I'm in Ghana, I'm successful, I will like it best. Then the little I'll get to feed my family, alhamdulillah, I don't have problem with that. But everybody wants to earn more. If Coach Abdul Karim Zito head coach Edema Sasi ana watene nkano na GFA abatwa na nseya etodwa no se obeka penny paba kwa no gina bi no Uncle George Akwesi Free former vice president Edema Ghana Football Association no na ye disqualify no ensam no anyane de emwode kopiem our court of arbitration for sports ye twanitia FN CAS me no kase ruling aba monten according to CAS no mo chema decision GFA election committee na take here no entrasa na Abdul Salam Yakubu na no ya member of George Akwesi Free ne campaign team na ba monten abekasa o se mra omode asem no CAS no on the okache George Akwesi Free say enkosi hwe decision bi say no den say CAS ebe overturn na mom no Uncle George Akwesi Free de na opese Ocran din enkrofo se wantuma amfele form ne ade na opese Ocran din inti na ode koye me catch Tabaya Cassie and Coras and make us for so bien because the man says cast do but then I'm netting. I'm the movie brave, but not George and Sophie said, Mukuli and Master, say, what about fell forms, so I need the buffer for my mind also. Abdul Salam Yakubu and Watene Nkano Augustine Info former striker Edema Blasters of Ghana or Sunday or Transino Sheko to Kotimu Yawo now almost some players Eddie Division 2 and near Dadia or Sequatoco players here the way a being some fatase ombe timnum and on Tinama this is a mono and Shadan Kwasana Kotokotimno epe Osio Biso send na Kotoko to me qualify no more Africa players here way and on Omodebakwana. Yes, of course, I can say that some of the players within the Kotoko sector currently are not supposed to be there. I can say that as a technical person. Kotoko is what I've seen. Because we are talking about Antico. So when I look at the background and I do my own investigation, some second division player, because you see this player and you are, where did he come from? Which
Augustine Info former striker Edema Blasters ana watenenka kotoko ano Steven Dese Mukwela striker Edema Kumasi Asante kotoko wakasa edia fa Toscola no ochemo sisesi ano owo 11 goals race no owo mubi aka 5 more games to go osine motivation sesi ane se obetime wini Toscola wa Ghana Premier League no. Basically as a striker, if you want to see that you are improving, you have to fight and at least equal the number you scored last season or go beyond that. So we still have 5 more games to go, and this gives me the motivation and the belief that Steven Mukwa striker Edema Kumasi Asante kotoko ana watenenka na Mukwa etwane Samsono ana odi tu just nansen emwane ma no mo bono e Ghana Premier League no na nkoye na won for some time na nyama sesa against Samatex no ma share against Mediama no ma nya draw nansen a omo be share Lagos Cities osi ne ntia form na sesa ne se omo ko His Royal Majesty otumfo se tutu ono okanyansa sam ade chiro mo eno and they are motivated boys now omo money one asesa no. Basically I would say that the communication, the motivation from the king, the words of wisdom, there's the way to reminded us as a player. Na krakra mo no yenkowie e nation service akache edu baby na omo lead Ghana Premier League no yefi so betumi agina so for 5 games ni omo ntumi e wini ba kokra e Kofi Poku kasama for the nation service boboko no or say with omo recent bad performance no munya no bibia NCA enye games and omo tonton enye bibi na si na sade we esi e normal football mo team bitumi sorry na wo mu ane mo abafem. I will be here. The senior normal thing of football. I won't say born there. Won't be in the behind. Sometimes we need that sometimes we lose. But the amount usually say, "Yani can standard." Ya set here empire home as the season. Ya fully we below the standard. And only idea about because you team 5 matches no winning on the trot. Let's say. Kofi Poku kasama for the nation service ana watene kanabusia yesore samno sunu kopiemo awa manoni tewa UEFA Conference League no semi-final second leg game bako eto dwane bobo kwa fene Club Brugge etna fie ene Florentina edbo ni game no kwawie no na obia ahye ne yonko eka bako aggregate no akwaya 4-3 in favor of Tima yefone Florentina ntimino ka say Florentina asa qualify kopiemo awa the finals of this year's UEFA Conference League everyone some the atuanim UEFA Champions League semi-final second leg no game back we beto dwan danwumre was Santiago Bernabeu e was Spain referee Simon Marciniak and e kodisa game no Real Madrid omone Bayern Munich and the boy ni non so ya na omone boy ya enye asem ketwa ebusu amre ne ko enti yenyina we so na gudie mu nsema ye boabo no de bra no ye mfansi mi amede agudie mu nsema de ba no dia meje so no yesu ano de share Apakanjich the Blessed King Sam Radio Okogyeabour take over no de sofa no ato so de amamo meda say apakan ma memra won chan se Ghana ni na fe yeni enkomo ne nyina no baako ene nanano mu atena nkonwa a wonom ewo gomu afete ewo mfimfiri mantam e kire se won mo ntia se se won mo a ekoto se asojafo no eso no ye che Ben Lord won mo aka ye nche wonom na won mo kire se eyade a ehu pa de ntia enipa ba ese enum enan akodi bone na ya che baako na afoforo aka de akire din ye nche wonom yi me pa cha Ghana ni ensem bi se ba woge ne service na nanom kire se niema bi nkoyie abusuafo no so kire se niema bi nkoyie na wo mo aka no so wo mo ewo hen efa ye musa Ghana fo 0534 050199 0534 050199 and 0593 406565. Good evening. Abdul Rahman, Lakeside Estate. Senior Amintiwe. Said the Anthony for time. I said, Nipa, and now, quite idea. The other year to meet you about Kuna, can be young thing one more, and I said, you who are more than we can shine a year. It's a question behind a justice, so no, as I check here beside them was unhappy. May that say good evening. Good evening. What do you know? Okogyeabour. Dixon Bada Kwankwaku JJ Drogba. Say.
Akunya mi se on de ma pa bomba Kristo Hamangana. Eri be pa to se bi so na akoma asem so. No tu your friend them Ben Lord. Suspect no your friend Ben Lord. Yo me da se. Aku se un se yende ni ni obi mum ye hwe infoni. O se be bi obo ti no. Ani intervals in the police station one kura no so bra obre ansa na watch no. So one of them police station any pair no. Na one nka won so nti e be se Ghana one e can be yi kan kura ni script expert because people who are ye twinkle so bebre sa o twinkle so na kwa say ye ngati memfon ye problem le say o be ko class but e say no in terms of rank ni pe ni won sa ka won da na won say kokko say sre wan last wo menche na judgment na emlan temna Ghana for you peace of mind. May I say good evening. Good evening, Papa baby. Me wa fa se mi nko bodi ne makotin da me. Come on, yeah, come ya de kra. Polina. Pole. Ofa. Shegelege. Ya wale enya bia na edi. Shegelege. Yes we nickname no. Shegelege. Ya wale ni bia na edi. Me ka shegelege awonye so no. Shegelege. Ya wale ni bia na edi. Na mra ne no. Umra ne asai. Di agolo basa. Aya unreti ibiso. Pole. Ofa. Mami nti ogbo me nkomo. Me say ofa. And what say chini pa ba ko say chi omo a omo aka ni na nti no omo kokot na say omo asemu ni mu na e dom. And what say chini pa ba ko pe e wa asemu mu. No. Pole. Ofa. Pia, medas. Good evening. Ofa ambacho good evening. Bibi aboko de. Oh, mi kure na onso e. Oh, nyame ado so na omo mi de kura le wakoti. Eti mami ame mo mi ame hu de. Me adwan. Ofa ambacho fe no wasti, me ka se free Madina. Wasti mami ntie we. Ofa. Ye. Ko nya gufu ani ni re. Ensamo ha. Wati asie. Wọ́n sì yá ní ebínú mú kásẹ̀ ọmọ ẹni mú ẹ̀dẹ̀ no. Ní nyina yẹ sẹ́ nneẹ́mà wọ́ ebi o. Nneẹ́mà wọ́ ebi a ọ̀dẹ̀ yẹ kún nù. Wọ́n yẹ dẹ̀ yẹ mma ní yẹ ní asẹ́mu no ẹ̀ma ní kíra wọ́n yẹ dẹ̀ ẹ̀ntọ́ no. Wọ́n sẹ́ because obi a ọ̀nyàrá a yẹ kún ní sáà no a nà ní dáná nso no. Ensem wo be free na numu abansa na waye den yewu no ni nyina kotia oman no what ase eti mu oman ni mu nipa no ofa me ani mani nka oman ni mu nipa no ye be bresa because ade obu o ye innocent people awo nyankopo sa den e wone so ni se woni pa ko no eku no e wo se judgment no waye den o fesi amra no ni ye na go kwata no ubi bi si so nipa na ye kun no onyagbufo be ya oman ne den etimi na abusuafo no se na omo ye no mo ma di mere o because me kike ni pa kwa di na se free gym ka tam na ko di sai ani ni ba ko pe e te abusuafo no mo wani ameria enye dia be ko si ba bia because of I person again ni no e ko pata omo ma Meda say Chiamadina for we my last caller. Good evening. Good evening. Me wa fast baby. Abi mami ntie the crane no obia kan. Yes, go mo ma kan no ntie mu na. Na ko so go mu da yes ro mo ntie mu na mo ma mra ni enye ejuma. Na mo nkasa mo nko na ma ntie mo abada bi en panisa. Omudu wa we ko pasho. Omudu anu mo bu atani. Na mo de asochi na wo so mo fa mo mo de abo. Mo so mu na. Meda se papa menti mfa afrefo no ebiem ye de besi e wa hanomo ye mfa seda e ma DJ Omarion won na de ko Facebook no eso aseda nso e ye wo Ghana ni wo dia akenkanfo nso ye mienu edia mejeso e ye Gangster Katia mete enkura ekura kronkron wo Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B
yes also ama DJ Hitman ede awoso no aba beto amuso yadam nyina se adwunu yi ama mo nyina mu enitia wogiyen opele mame uko mi awase no fu mame